suka like beliau. Anda suka like beliau. Toginang ay tihaw yabaro kijingdon ka kijingdomo jogi. Ginang duay nagabenta ikadrian lindon badon hapade kijimpa kijingshito. Iduayro nagabenta I risendon karbani. Bereke ikasnika mendagasni. Bautrai menangkalku kardo ya I rangkat bad kikimigi pa jogi gihimen ke para baro. Ba induk nang yo kijinga kijingkarku ha kijingim kajogi. Ha kerteng uppa baru kon baru mensi yang bakoi kajinga jungu trai jungi Jesus Christ but kajingi jungu play lem but kajinga sulap jungu mensi yang bakoi kindon rengka but pi barro ko himen ko para kakti no play ma yengi shapang kajing kardor jang kajingim bat Jesus but ke jingoroi ha ke jingim mensiam banduk yale persha ya kano ke bor jang ke parte yale persha ya ke pop ke san jongi ngidon kam ban roi ha ke jinga e kade ke jinga e ke jangotrai ke yarap yangi ban bendu ya ke bor jang ke pop apo jongi bor jang ke jing tanot jongi jimli basuni jongi Bonsin ni shutuai ban like nakane henry bonsin ngam yok bor nama utrai ude ban pensle yang ida ka jinga e penginang tuai hakane kerlip ma kotrai jisu pensle yang ida ka jinga e ban ka bor chome kenamba nginduk like luit pura naki pop naki jing talot naki jing tona jogi Kotrai Jesu ngilong kinompo sai kud yangi daga snap bakardor ka jame bangindup lam ki bakui nga palang oble bajan bor bara bataki ko himen ko kara wang le ko shipune dagi siparka dagi tini dagi tam dagi jingle kle dagi jingle palan changa dagi jingle palan changa Daga jingle para bakrao rejuna. Namar kata ngakarpani kamaria makui. Kawayari sa katisuti. Yang kiangin rakiri kui. Padiapi ko himen ko para. Banduway na gabendajuna. Pautray ublay jungi. Ublay badan por baro nitsane yangi. Barandala mau bigi pop jungi. Unyalam bigi shaga jingi mbam jikub. Amen.
Ninduai nagabinda baru ke jinga kabangit trang. Bangin duk yo jinyada na utrai na baru jai ke jimpa ke jing shita. Iduai nagabinda I reason don ba karbani ba induk yo ega jinga ba in long kina batisni ba yo balai badam taga jingir ke jingutrai. Ablay try can run. Melatay isune halo jungi. Yagis pa ba jung ka jingi jungukun jamme kaba melat along iyangi da ka jing sha shitom ka jung. To ay ni karpadiya me bangi ki batarwa kamu ka den junga jingi jungi. Ngin la roban penbiang penhun naga benda la kipo. Da utrai jungi Jesu Kristo kun jamme. Ubagim pada basan sha rengka berme. Haga jingelo kawai junga men siem bakui. Uwe uplay. Junong la junong. Amen. Kajungkuli nagasti Paulus jiki Efesus kanang balai kot baar tete duk kata. Tena kani kadau banga bahanga Paulus ukoidi na benta ukres Jesu hakerteng jong ki gentle lapan pawe kasandur bari jong blay kabang ya thu lengkot haneng enda phi bule kata kabang ala ong hin sayo jembut banga dei banga detep ya kabang ngakan supang ngejumaya jong ukres. Ya oba kibriu kim jutep haki juk pamenshua. Henry menta lapan pau do musim haki apostol bukhuj bat kenong itu lupa. Hadin kani kata kalong ha ukres Jesu ki gentle ki yo patenglang bat kiju. Kilong ki khot jong kajo kamet bat ki yo menta ha kajingkular da kajingelap ya gospel. Da kajinge ke ba ublay gospel ulat he halo jonga kat kum kabo jong u ngalakalalong nong tray jong gospel hanga ubaretam na beng kirungai baro la ai kajinga bangelap haki gentle ekispa bum jukot jong kris barban pensyai ki breu baro shipam kasandur bamayan ya kabala buri nadu bum jukot ha ublay nong thau jong ki baro tinamar kata nang baka balang lapan pawe kajing start babon sertam jong ublay haki bos pat ki bor pa jong kabeneng kat kum kajing tumu jong u nadu pom jukut ya kabala pendap ha ukres Jesu utra jungi ha ukres pat ka ha u nila mun kren kat pamon ha ublay baban ya jan bat u daga jing snusnga kande ka tin utra Yesu mau ya ublay. Cinta terus balai ko. Terus balai ko.
jangan iu angin ponsong batu. Utrai undon rengka batpim kajing pulei na ka gospel bakoy kum ulukas. Kaborong milukai. Tokin mau ia kani. Lada utrai ying utip lupa ia kapor ba unong tu uwan. Unang mailat ia u ban prung hapoying lajo. Te piru tolong ki bada kaloi na marba ukun ubriu unwan ha kapor ba pimpoy perka. U Petrus ulang kokinran mekran ya kane kaparshi nagabinda jongi ne memut nagabinda ki briu barom. Ukinran ula juba u te usyakri ubastan badbala ban shania udai utam yau ba ukenra unaipi kam ban penyai ia ki yingkase bad banai jimbam ia ki weipa ki shakri ia laka benda haka por babia sukuta usyakri lada ukenra jomu haba unwan pai unlap ba udang le yala ki ke kamera dasisha nga ong happy ukenrat untung ramba iawu halor kaspa ka hajar jomu baro Henry lada uta ushakri un ong halade ukenrat jonga undang slam banwan bad unstang ban sho yala ki para shakri bad shinrang bad ki bad un ya bam ya di baru buahai te ukenrat un van pai hagasni ba ushakri kemelendi ya bu bad haga por ba umti ukenrat un bedai kam ya bu bad un pa ya bu lam bad ki bam komu ushakri ubatip ayu ukenrat jomu ukwa henry treban le un sha penshitom daka jing simpat bajur ushakri pa ubam tip ayu ukenra jongu kwa badule ekaye kabadawa jing simbat unsha simbat malu mala na ubriu ha uba la aishibul en pandru shibul na ubriu ha ubla ai kambul en sa pandru kambul ka gospel jom utrai ko himen ko para batigina behin barok ha utrai Jesus Christ nios no naga ti jom Paulus bakusha Ephesus bau Paulus bakulang koidi namar ka jinido Chris no uburi ulap ya Jesu yamad ya Jesu un kalalam kan kalalam u koidi ne kai koidi jomu Chris koidi joga jinido natang idang yusnu bandroi shushu ya kane ka jinga jan badu Chris ni de bandon ka jinge bad ka jinido Chris ka jinge rengkat bad ka jinido Chris ka pelong yani banyan badu Chris ka jingim ka joni but how ni poi shika gospel me dagasni u Jesu wanra hakama jongi ya ka jing maham syapang ka jingwan jongu Chris but ngala ai ka we ka jingkran syapang ka jingwan jongu Chris u Jesu ulajan wan
Ukendra ula jan ban ha ka jingim ka jongi. Tengide belum bakundo, ngide belum balakare. Haba o Paul Petrus ula yesno ya ka ne ka jingi kai ula kali kuno Jesu me karan sepan jongi ne sepan jonga. But kadonro jingu don di pat men jonga balang ka kadawru ba kane kalangka jingi kai ya Petrus kumno ude ben sumar ya ka balang. Namar taniru kadon ka jingmut ba kadau ba Petrus ulang uklidu usyakri ujisu upen kanti hau Petrus ya ka kamera ban yalam ban peit ya kiying kaya kiying hanne ka ba ujisu kadau ki patmen jaga balam ki on kum tertulien on badesha panga balam badu Petrus ulayo ya kata ka kerdan kumusyakri ban peit Bananda, Jisu angkum no, Petrus lakili, day magamo, pikiran siya pangkum ne yengiki indra. But kaya ka jimod jam may kotray, udang kili ya Jisu, dang panjing pensay na Jisu kabayade, na ma Jisu angkum no, unong tu uwan hakapor bangin poy parka. Kabamod, yang Jisu keren ayu, Jisu keren, yang ka jingwan jo Jisu kalong kalabalong kanu kapor haka jingin. Minta pilong ikina pigi kina berkat te ngarang kina kadang yang gepor bangan imhe bangan lang ramba nanda ujisun saban lese kadbanang kalain kamet kapanyong kamlele Henry kawe ka jimpang set klonsnam kalaban pin niap yani larangi kalain paladro kadon jimma namar bale kalaban man hatak kaya Larangi pangru don ke jima, darangi klain ru don ka jima. Maka perteka hikaya ini wat ya ki baklain tamru kilaban ya. Keperteka hikaya ngiru ba wadi ki kelung kinaru kilaban ya kindik kinsa. Namar ngius no sepangkum ke. Kata gemut kaya kabau Jisu upengen mau yengi kajingwan jungu boleh kalaban dia hakanu kano kapor hakajingim. Kaya kabang ide banle ngide banlong balakare nanda lalapis nga ba Jisu ula kadawru kawai pat kabenda badu Jisu om usyakri pat ubam tip ayu ukin rajo ukwa badu le ya ke kabam dawa jing sembat unsya sembat malumala henry usyakri ubatip kaya kaba uskin rad ulabu ulagikai nanda untre kejing simpat kalau kabakam syirke kabamur katbang idang roy ha kejing pensyai jong kejingim kristan jongi katbang idang iyo jing tip shushu syapang kejing long syakri jongi ladang gilesting kadon kejima kaba bangin sa ha kejing dum ladapim nim treshu ban komu yau katbang pidang iyo jing pensyai na katino belai Kabang pidang yo jingi kai dagat tinu belek kai kaba utrayu kemilendi nangi ngilong kam syania ngilong kam ustia bangilong kam komu tena kata kata barabor na mahami epi ni ki katolik ngimdon jima ni ki kon katolik ngimdon nangi lesti ya ka jingi mensiam jo kive ki kinpon lese kin patip pura Lese dong diberi kibatip Henry Kishu set kelut ya lade leki le matla ba le mele ba bakim yoi bakim yosno ya kiro on cima ladang idon ke tolong jong ke jingaye banduk nang jan badotrai ngide ben janno But lese dong bon diberi kitip ladang le shay mane ngadai banduai ladang alay shay mane ngadeban late pla ekapop ladang alay shimenda mas bakui ngadeban pediang ya Jisu tentang ilaban yoi habangi pelang mas buun gebru kiwan mas henry kindiat mud ki pediang ya Jisu haka sakramen communion kabamud kitip shay kada ba haka yukeris bakui ngide balong balakaloy balakremen pediang ya Jisu henry ki shompa yongum no pengin don ka Kabam, ni don ka jimpen syai, ni don ka jimtip, Henry ngimjule. Kalau pop ni, kalau ke pop, kabashir ke, ni kata-kata Jisu anggap no,
Jisuang usyakri ubatip ayu kendra jongu ukwa Henry treban le unsya pensitom daka jingsembat bajur usyakri mano bade syakri manga bad mapi ngasmo ha kabanga pule ya kane kabenda jonga gospel usyakri yanga ulindo ubale ula penkam di kambun ben yakiri pai ladang ngam keren ladang ngam hikai ladang ngam tresh tomban sumari pipai jongo ubale ngadon ka jingsembat kaba kam jur bananda haba hikai yapi ki pai ba lada pim shashkor ba pim le yapiru don jingsembat Lada pims ngap na mano lada omdon mano bagi kai yapi kane kadega rukam pideban kiar na kane pideban long kam riu bale pideban long kam shirhem pideban kintai ke kapop pideban kintai ki kam suniu pilayos no bolsiendre pio salebe ngan sakela kabamut hadin ngan sa imbano hadin nandakan sejayu kajing sembah man kapor pistang banong kumne kan sejayu kajing sembah ublai ulabu pe ngala aila dia katne and rai ulakin dai no ulakin der no ulakin jat no ula lemon kala lemon kane kanonga jima dara pes motu ya kane kaktino bale nginum imshu kumbangi imenda kinaru nginum imshu ngin solong kam shirhem shushu ngin solong kam ri bale shushu but ngin sawad ya kelembi kumno ngala ban janban terakhir kumbau Paulus pakutwa dah kejinge bat kejinge do Chris ngin sala banjan bado terakhir bangin sesnosnai lada nga kentai kan sedia ayu hanga utrai un sestam ban kentai tru yani kadon kejing sempat kabamut haba poi kabenta ban bisharingi un bisharingi kat kum ga jingin kabangi im ha kapor bangi don jingti enda ngilajat ya enda ikeluk iskor enda bam trekam syuki jabin ngimna balai hendrek kat bangi kalani kat bangi don ke jimpan syai to lomba koloi ban sya ya ke jimpan syai bandru te kabamut ka jimpan na utrai long ki syakri bakomu to long ki syakri ba ap ya ke jingwan jumutrai to long ki syakri balakrai haka no kedur ngilaban krai haka jing duwai jemi haka bapin kuit ya la dai na kipo da ka bakyar na ke jing tunju ke jing penshoi da ka bakikli ya la ka kamera kane ka no ka bakonsa iya gigilindo iya pigi paiba iya pigi kinna iya pigi konsamla baro pideban snotu iya kane ladang ngam kikli ya la ka kamera ngah habban ya lembaga jing sembat bajur yang igilindo ngiyok iki jing sembat kabakam jur ya pigi paiba kam sting henry kabanang yo jimpen syai talamba koloi ban im haka jing komu ya tongin sangai sipor ban puson ya lagay hadu katno ngilong ki syakri ba komu ya utrahi hadu katno ngila traishitom ban im kata ka jingim ka ba utrahi panen hadukat no ngilong ki bala kare haka jingim mensia namar ngimtip haka no ka poro try un so wan ban pan ya ka jingken jingdia nami kabanang kelum kabanang kena kabanang samla kabanang ramba kabanang temek ngimpati tangu jisuti to ngilong ki bala kare haka jingim mensia ko jisu karko kardok yangi pelong yangi ki syakri bakomu syakri bakit klik ala ke kamera syakri bashirhem aga jinge baka jinge yame yani apa utrai Jesus Christ pengin pla ya ke jinge pengin pendemai ke jinge mjagi baru Christ ngam nge oleh kau dengar barat nangkap pendeng pendeng Bakal babarway jamu utrai jami yao bela puna mensiam bakui yao bela kana kamaria desati yao bela shalabe kofodius pilatus lasanat na yabu
Layang Badat Yahu, Ulakia Shakibaya, Hagasni Kabalai, Lamipat Nagibria, Ulakio Shabani, Shamshamor, Play Upa, and Morba, Nanda, my Patan Shari Kibim Batibaya, Nande, Hametsia Bakui, Hagabalan Catholic Bakui, Hagajinyasilak Kirikui, Hagajima Pigipo, Hagajimi Pagado, Hagajim Bamchukut. Amen. Duai ko himmen ko para baga jinkinia janga ba jampi kallang ka ba priam pun ha ublai uppa ba dan bor ba ro tu trai play chinya nafti jompi naganta chiro uram kuteng jompu kajim toy ni ber alam tu jompu baro koi ablai try can try to pay the kmi ikar part yame ya ka jingid ukur jamme kanamba kabang iturwang anni kalong ka jingai kabang mepidiam kum ka jimpin piam nagabenda ki pop juni da o Christ will try jangim. Amen. Utrai undon rengka bat pim Mereka berdiri. to kentiu yala ki don nol Bikin kisah utrai. to nginai mu ya utrai oblay jangim Mengasyapok berkedai. dashisha kalam ka bashamho bat ka bade kadaiti jangi bat ka jimpenim yani hamalla ka por bat ka jaka banai mu yame ko kinran ko pa bakui ko ble badan bor bad bam jikut namar ha ka jingin melata ya ubentrio bad habala pendram ya u kakkum ka melasis pa ya u da ka jingisene lemba utrai jangi u Jesus Christ lemba ju ki angel ki aro ya ka buram jame ki hima ki demmane bad ki bor ki kinyu ha ka machame ka benek bad ki pat beneng bad ki sarapin ki amane renka da ka jinkame ai bagi sur jangiru ni duai ki ya so da ka jinks ngaveri katba ni penpana From
Tongin dua ka jinge. Renggat bagi umpu bat kawain tongin ang aiki. Ya ka jingang nur jengi, ya ka jingim jengi. Ya ki hingga sem jengi, ya ka jimpang, ya ka jing shitang jengi. Inang aiki ya maharo kalawai jengi. Ya ki gina ki bapule. Ya ki kun sabna. Ya ki kamgi jam ya kalawai jengi. Ya maharo ka jingang nur jaga perthe. Pangindup lain lui na ka jimpang jing shitang maro. Duai ru naga benda irisin domba. Karbani ibarake ikasika. Autrai unang pensule ya ka. Dah ka jinga ya ka jingir ka bakarpang. Rangga bat kimi ki pa jongi. Rangga bat himen ki parang barang. Das shishya melang bakoi katrai. Katemei jong ka jing koi barang. Namar katangi karpadi min. तो पेन कोई पेन कंधांगी आखिनी की जिंकरवा जमी दाक बप्पा या उमें सीएम जमी कुम का उमजे हालो जकी बकिंदुक के ललम यमी कम्मे बटस नाम जमोत्राई जमी ओ जेसु क्रिस्ट हाको पौर बला डीनो यवो बडाला का मॉन्स नोबा Ula pediang ia ke jingsha shito. Ula shim ya upu. Badang kabaimu ya mi. Ula kediang yewu. Badula ai halage senran upom. Toshim bato bang na kane pi baro. Nama kane kalong ka medjanga. Yakaba enaiti naka benda jompi. Haka juu ke rekomendaan ala yabang ula shimya ke kuri bada ka baingu biang yami ula ya ka halage senran mu om to shim batto di na ka ne pi baho namar ka ne ka long ka kuri jagas nam jona jonga jutang batte mai bat bang jiku ya ka bayan penmi na ka benda jombi panaga benda ki babun ya ka ban ma ki pop to le ya ka ne ban kan mau ia nam kos nam bakar dor jango Chris to pen koi yani to pen koi pen kia yani to yada yani na ubame Kajing maya jom kajinge namar kata ni ke ba penmenda ya ka jingia ba ke jimmi pajo ni terwa hame ko traya upu jang ke jingi badia ka kuri jo ka jim penim ni rai muaide namar mela niu yani ki ba big benia hakama jamme parban shakri yeme da ka bas neverit ni kar pad yeme ba ni ke ba yo benda ha ka met ba ke snam ukris ngilong ke bala penya tali kawai da umensiam bakui tekan mau ko traya ka balang jame ka bala priyang ha sotala ka parthe bata penjana ya ka ha ke jingin renka padu Francis uppa bakui jami Father Anderson administrator ke diocese but balo ki lindo but ki rindiam tekan mau lemro ya ki himmen ki pa shinrang but kinde
kibala yoti ya da ka ba kermen ya ke jimi ba badia baru kibala klat na ha ke jingi sene jome to pedian ye ki sha ka jing sha ka ko ma jome to yesene ye ni ba no ni kar pa di me knan ba ranka ba ka mari ya te soti ba kui ka kami jungo ble u josa ba ko do kurim janga ki apostol ba kui u Francis de Sales ba kui but baru ki ri kui kibala pensno ba ye me pateng la pateng Ngindup lang kiba big benya big dalem ha ke jingim bam jikut but banyero but pendon boram yeme da ukun jamme o Jesu Christ dawu lembadu badhawu kallo hame uble uppa badan bor ha ke jingelam kawe jingamen sim bakui baro ka buram pat ke jingero Junom la Junom kan jingduai kapin kan mau ini bang ni devan shanian terlan ya ku Jesu bagi kaya ni tengina IT ya ke jingam nur ke jingtu bo jangi baro ha ka bagi duai ya ke jingduai ka bala kaya ku Jesu kopa jangi ma benin kalau ba ko Kristen jangi kan ba ni la jangi kan long ko jangi ha ka de ba ni to ai ni ta jibam jangi ka bala kasni Pertemuan ini dengan janji kumpani di mas kita sendiri orang di Indonesia mencoy yang baik terbaik ini nak bersinium terpelai yang ini kerpat kau terain nak jing senior barang kamda me nak jing pang jing shitam nak COVID-19 nak jing spawn jamme tai jing sub jing sign nak sni jami kenamba nak jing era ke jing sni jamme ngilai para bo nak ko Bani niyo jingida na ki jing jar baro katba kita ngap kemilin dia ke jing karmen bakui but ke jing wan pa jung nom penim jangi o Jesu Christ nama ke jombi kalau penima ke jombi ke bor ke borom jinom la jinom kotrai Jesu Christ meu bela on ha ke apostol jami ke jing su ngai happy ke jing su janga na ai happy what pe ke ki pop jami henry ya ke jinge janga balam jami बढ़ा के जिंस बोन जमे ताई हकाया के जिंस बढ़ के जिंगत ले कवे कत कुम का मॉन जमे मम्मी को बकिम बढ़ बसेंशा जुनोम ला जुनोम के जिंस को त्राई कंडोन बारबो रेंका बट्टी लंडा के जिंगे दो त्राई तो मिलिया मार्क लिया Hakami ukur lambro jang uklai. Hakami ubakit na kapop jang kaperte. So kita kebara pasha kecing kawai jang ukur lambro. Kamet bagas nam jang ukris kendriya nga shaga jingim bang jiku.
Tongimnya dawai
Abelai try can try. To I bakan ega sakramen janga jingin bakan sai kan penrem yangi daga jingin bakan tham. Da kaba mekring yangi syauku jame ban mehikai yangi bangin itu yawu hagi himen ke para jangi. Da ukresu try jangim. Amen. Utrai undon rengka batim. Rengka batim. Blay badan bor baron kerkuye. Uppa barukun baru mensi yang bahui. Amen. Ya lesuk man penbana ya kekubat babha jengutrai da ka jingim ka jempim. Ni sungguh ya mulai.